Obi anim say me Sammy Gyamfi. Number 1, onye madam fo. Number 2, me nshia no da. Number 3, me nini di nkomoda. Number 4, me nini number. Ne level baby or no. Ene me level me wo form or wo soro. Na die tie nie ene me call baby very special place ene me call e. Na bra me free program na se a me ba no. Ena me do baby peda me hu say class bi to so me too many na me hu ye nua bema Sammy Gyamfi. Te me hu ye nua bema Sammy Gyamfi pe na me ka che me kun so da hani ma nyina na ma hu honorable Sammy Gyamfi anos na wo de wo obi a wakwakoye politics ama MPP fo ayi ye nua bema Sammy Gyamfi mu eye NDC ni ade na wo se ye nyina ena me kunu ginae ena me see fom me akasa bola avono so me akasa na me see fom te me see fom so lucky na ye nua bema Sammy Gyamfi so asi fom a woni nkrofo bi edi nkomo eti me na me nante ye na me call ne nchen te me call ne nchen no ena me bo me din me kra in fact to be honest with you nyame nim de oye da bia because said na me hwenia me di ye NDC fo eniema ye beto aba ensemu a me kekan ye eniema me ye na me hia ye nua be ma Sammy Gyamfi no ne me feel kwa so be pam me oh ne body guys omudi na chikura be pia me say ma me ko but onya botre na me chia no te me chia ne wie no sha se o tu me fo abusua muntie ne yie ti asem ne yie. Don't twist anything. And I say, don't be offended. Because video no, as a grophobia will say, ye be Sammy Gyamfi, ama mama part dollars be ekitanensem. And nutina me waha. I am here to explain the reason why in tia o yi says can share me. Nagana for him Nana Agradaa me tibuya. Sika we yesika. What I say? Sika we yesika biya. But I yes say. It's been your be man me ben no. Momo lava no so. Me be me nua be ma no. Ana o sha se no say, "Oh, mommy, we a nice woman." Na se ne wo ye fe ne se ne wutie yi. Ene se ne ya me hu social media wani so o hye, wo didi atem, wo kuntokwa, ene ade no. Chaso, jai santokwa no. Na wo ye fe dodo. E che sa ne ma na wo ye wo social media so no. Na sa akra na wo ye ya wo di bi ba e me papa oluman so. What I say, would it be by me papa olumai JM so? Na dear pa na JM dia ye untia. Utimi at this near maya we ye ba JM so. And I'm so brasa me Gyamfi. JM as some no more kayano. And ya no cray. A ye preaching and I'm preaching ye. And a bloggers a good try ye. And no more de quiet de say ye. As a me di JM at some. Na no crano. Mon penny for the back of frame. Emma me be video correct ye say means me the DJ am at sem because obianu say JM or the makoma so pa me penasem pana NDC and the makoma so. It's abra me can say NDC and the makoma so no. And obi sam say ye nua bema honorable Sammy Gyamfi and obi sam say na say NDC da wakoma so a eba na say ne ye to aba utimi betena ase ebe ye dede ema ba wo mea ebe ye ba wo mea wini wo na wo ka kire me say NDC da wakoma so ena me say me ka kire me say Sammy honorable ade ba ku eye me ja e wo makoma mu abusua bola no so ade ba ku ye me ja e wo makoma mu na ade na ye me ja wo makoma mu ne say me do NDC papa me we NDC mu fiti me nkwala brem ama busuafo nyina ye NDC fo ami si mi fie kase ewo obo Agradaa Love Palace efie no na me na mu da na me na fie no mu da na me tsena mu da me wie fie no foforo no na mo ba be ye election na mo ba ye election no mo nkrofo ni bi e baye ano mo ba be ye politics o mo ba ye work e wo bo the whole house no
Commit media rent home over like millions of dollars. Dollar bundle pay 1,000 come the rent home. Now so a son say me do JM na me do NDC party ti. Me di fie ni ma wo mu free eyi makuma mu se di besi bia no me di fie na ma wo mu fanya politics sa de be ya se Yakobon ya dum ni nyina bom pa ya ne papa JM etimi wi ni a me so me fie na me di amo di aye politics no a wo mo be dem free for 4 solid days because mo ba ya woda fie da bi kura ba Wednesday almost getting to 1 week ya mama Christiana Wuni eka ho bigger quest eka ho Kuma Wood Stars, our year campaign ma NDC nyina omo ka ho me di fie ho ma omo free amanju omo kapre because na ye nyina ye bua ma JM atimi aba momo love no so 1.4k momo love no so emame because me suma ho de ametime di aboa wo underground me ye t-shirts e de bua nkrofo eye me baby me ya sorry MP omo wo me bua wo underground me ye niam bebre e de bua JM na de tie ne se abrantie bi ya de asama to me so na abrantie no e de ne nkwa ekotwa so ekobu odua e de maame abrantie no so ye obi a wo ye MPP ni enti abrantie na kwaye sa de ne de ne nkwa to so maame de ya na chase meme mua me dia boa NDC eka mabo emu t-shirt amaye emu Miami TV station me de ma NDC fo betina me TV station eye campaign di ma JM ma ju BS ka me mom airtime free e de ye campaign oba Miami status wa me postu JM abra ne ye ensema me ne ye nua be ma Sammy Gyamfi eka ye na me ka kire onu no Adia be ba TikTok. Na Sammy Gyamfi ye nipa bi I have respected him today because me share abufuo ne niam bi a ma ye etia NDC. Enso Sammy Gyamfi timi nya abotre etie manum nsem a wotimi wo na drivers no ene ne bodyguard ne na police fo ne nyina omudi na chi no. Omo pentama move car no but was mo ntwen. Emi nti Agradaa nu mu asem. Mi nti Agradaa akoma so asem. And I'm saying, Mr. Gyamfi, adia bi ba wo TikTok na ye hyehyɛ nipa wo dono me hyehyɛ ye de JM ne di kan e ma me de nkrofo bi kɔto last ti se ye hwe obi a na odo JM pa me na me di kan enso abrante ne ne nkwa kɔto wo ma me nti no na me ni choice na wo se me nso me ye bibi na me di tua abrante no eka e no bi sa me nti se die pa ne ha me and I say, I dear Hammy wo makuma mu, eye me fie na me de ma NDC 4 year campaign free. O mama me kapre. Na nyame ya dum, na JM abetena so. Na makwala bone nsem, ene me niyama amaye enti, ene NDC, ye me free mu. Na ma ntimi ye nyamfa so obi free. Sam me sacrifice me fie, me sacrifice me TV station, me sacrifice me platform, me sacrifice me TikTok in Nara. And ne Sadia na me koye nti no. Me nyafa so bi amfi JM ho e wa bra JM awini. Enti ye papa Sammy Gyamfi na ma hia we. Me de chopa kase e fa so. Se fa koma ye papa JM man John Dramani Mahama. The man's a boy. Incoming prophets. Minimum papa no nyame e dana koma so. Fa cho pakese e koma na mama se me pa na chow. Mintimi ni di na tamo da. Na ye editing e no mo be ye e no mo de to me so. Abusua mo love no so e mame. Na afenso e ye mame Lodina. Fa cho pakese e ma ye mame Lodina. Se me pa ne cho ne ba ne me boni bia ma ye bia won fa me boni ncheme ye me kan ye bia won fa me boni ncheme afenso wa wo ye minia be ma Sammy Gyamfi mi bu nkotodwe nyina wo fa me boni ncheme se me kakasa bi ma ne ye wo ya fa me boni ncheme afenso ye nuanom a omo ye ayi NDC youth e ma bi omo gina NDC achi Ema bi omu ye NDC 4, mema bi omu ye NDC 4.
me de fa uso se fa chopa kese e fa ma wo mama me na bi si biem na se die me ankasa makoji mani so na me koya maba se pa se metena se obi de ndisi abanya ni mu ba ya fom ana JM ani mu ba ya fom ana wo ankasa me nua be ma Sammy Gyamfi ye de wani mu ba ya fom me sraw we de me de chopa e fa so na gya me bu nkoto dwe so ne nan na me pa ne chop ti me pa ne cho wie ya wo kɔ no ɛna me se papa ne kura ne sen ifie ya me di ma mu free wo de ma me fu well abusua mu ntie o ɛyɛ me wie ye no na me se Sammy ne kura ne sen wo de me fie ya me di ma mu yi wo de ma me fu well na at least me so makoma ento me yam na me se me charge mo a ɛyɛ sika bebre enti ma me fu well ɛna John no afo ne car to afo ne car no ɛna me ami di na chi just wo fro car na kra me talent ho ɛna me ami di na chi ɛna ja wo yi ne person ɛna o kind dollars yi say 1,000 o say sen ɛna of the man to the mama na na ja me so ba pa me so mu ti me so mu akakra kan na me sanje ye na me say ɛna de manya hia Yesu nko ade Samaria ni ba wo ba da me moja tumi finhia duasa nwotwe na me nya yalesa na me moja tumi de entre ni nyame aye madom ni mahia Sammy Gyamfi enne wo se moja no etwa ehwa na do de hye me nsa no de kae no me hwam free ne nsem na wo ye honorable nti no wantimi ni age gidigidi ene Nana Agradaa me fa no kode na gya se ye me na me krui se na nkrofo bi teba bi kitafon abusua wala avona so se na nkrofo bi teba bi kitafon eno mo video eno mo de ade na beto abonten ama de na luku ti se asa me ne Sammy Gyamfi e wo like asa wo ye madam fu bi me hia ne da kana fo minim ne da na ho hwe me mama part bra ma bre wen dis ho so many years fie ko do ho edi mi fie ama wo ma ye campaign di mi TV station ye campaign edi me internet ma ho odi mani mo nyam aye campaign na just seconds yayi enso wi atomi ama ma so hye na ka mo fo se nye jimi na me jimi me ho ena ka me di mi le mu ne kan ne ma hia Sammy Gyamfi ya sen ka blog pa na ka maji o enso so ma ko jimi mi hu te ja me hia no no ko fi o no mo baye eja wo kan ma me wi kra no enya hibia ena me die ne edin na ja wono so ye gentleman Sammy Gyamfi se me no so ye gentle sao wo ye young boy wonim nyansa no wonder say ye papa JM apagya ne na koto gold ne wonim nyansa papa because he cannot de ma me ne kra no wo twetwetwe no wona say abranti a wuti sika no ka we se wotam ne bum enso wo twetwe wo timi say obo wo man ni sika ne ho ban bola avona so obo wo man ni sika ne ho ban because kotoja ni mabu no sika na me pese bi de ma me no na me hwese wo yi sika na fe no wo kan ne baako mienu miasa na me say Sammy Gyamfi na abranti pa na o ya chese sa no ena sika yi na wo kan ho na me hwam free ne nsem so what you say say no be gina baby and one video to me pam show so ye ndisi babu and now ye penny bi we you be na won say Sammy Gyamfi ma me sika o tu me fo and I me na me dan ne ka se me fie na me de momo ye yi no o ma me fu we me so de ma hia me Samelia ni ba ma hia ni o ma me moja ntwa